te hakne kapor kabam tang lambiang shpi tu kijinga tu kana shapang kini ki muslim bat kini ki kristan bat ya mentang ini pe kini kapat kabakat lai ya kabakini ki muslim ki syurut bat ki don kataka mensim ya ka jingbom snu tenat ke jungki ya ki kristan kumang ladep ki kabani tu kini ki pat ki bladep ka dei na kadau ba kimyo ya kataka jingker ku kabapaka na ublei uba imbat ublei uba sya nrei laong ba ki yo penban hakita ki wei pat ngalaban ong kum u Jakob bat u Isak bat dena kene kadau ka penlong yikine bikin long ban om snu tenat iki kristan bat pila ikban syam pada pin pej ne ka kitab Genesis terter la da piwat ikban pule pin syam kita ki jing shisha baro bat laong ka ke bah penlong bikin ki muslim bakin don ya kata kejing syurut kumang la debya thu bakim syam layo ya kata kejing kerku ke bapura reya mentang ini pe kendiat nak ketin ke jung ublei ke bapila ban syam nak lenong ke ba arsan nak kitab Genesis la da pin pule pin syam ang tu loong ba uni Ishmael hadin ba ula lej ya ke ban syongkha ya ka kun ke jung Bethuel ukenyi jong ka Rebeka long ba une udei ubri ubasyong ubasa hapo kari asairia bat long une Ishmael hadin ba ula lej yakban syongka hakane ka ying bat une u isuru hadin ba ula lej yakban sim tengah ka hamalat ka balong ka kun ka jung Ishmael long bakila long yakban yakendu si family hakajing im ka jungki bat kila syong kila sa hakane ka jaka ka balong kari asairia bat long Ishmael ula syong ula sa bat ula yap temen ru hakane kari asairia bat kai ke benta ka bang kwa ke ban yakren kene ka por ka bamenta ladang i phai kene kari asairia kene ka wei kari ka bajur bat ka bapun ba kita ki muslim te hakane ka por ka bamta ngan penkun no shwa hangne bat ngin sadenge peteng pan na kuwi ka por shkoi pan te tangkine ki kantin ke bakendian kublai shubun